Fit telo za 45 minuta. Devojke, ostanite s nama da vidite o čemu je reč. Ovako, devojke, ceo trening smo podelili na 3 glavna dela. Na početku radimo zadnji čučanj 5x5, što znači 5 ponavljanja, 5 serija sa 2 minuta pauzom između. Probamo da svaku tu seriju podižemo sve više i više, jel tako? Hoćemo snagu da radimo na početku kada smo najodmorniji. Snaga znači 1 do 5 teških ponavljanja, to nam je snaga. Sve iznad 5 ponavljanja, 6, 8, 10, 12, to je pumpa, to je muscle building, ovo je snaga, to hoćemo da ostavimo za početak. Let's go. 5 ponavljanja, zadnji čučanj. Hoćemo se spuštamo što niže, idemo taj full range of motion, odnosno do kraja dole i do kraja gore. U drugom delu treninga imamo kardio, 4 vežbe u nizu, tabata, 20 sekundi rad, 10 sekundi pauza. Poslednji deo imamo pumpu, leg press, walking lunges, odnosno iskoraci napred, veliki broj ponavljanja, nepotpuna pauza između. Ostanite s nama. Nakon zadnjeg čučnja prelazimo na drugi deo treninga, to su Tabata intervali. Downloadujete ovu ovde aplikaciju, Tabata Timer se zove, plava ikonica u App Store-u. Uđete unutra, stavite 10 sekundi prepare da se pripremite koliko vam treba, nakon toga kliknite start, podesite pre toga 20 sekundi rad, 10 sekundi pauza. Imamo 4 vežbe u nizu. Prva vežba, burpee, da nam malo podigne puls. Odmah nakon te vežbe prelazimo na clean and jerk, odnosno gornji deo tela radi biceps, ramena, triceps. Uzimajte, pa da kažemo, 2 malo lakše bučice. Odmah nakon toga prelazimo na kettlebell high pull. Takođe koristite malo lakši kettlebell i opet četvrta vežba da nam opet malo podigne puls. Push up, jumping jacks, gdje radimo malo više core i malo više ramena. Ponovite to 4 minuta, nakon toga napravite pauzu 2 minuta i onda ponovite još jednom 4 minuta sve te intervale. Devojke, došli smo do posljednjeg dela našeg treninga. Nakon čušnja i tabate, leg press i iskoraci unapred, kombinacija pumpa, veliki broj ponavljanja, nepotpuna pauza između. Let's go! Biramo težinu sa kojom ne možemo da uradimo više od nekih 15 ponavljanja. To je jako bitno. Ponavljanja u prvoj seriji 20, leg press, 10 iskoraci. Nakon toga imamo 15-15, nakon toga obrnuto. 10 leg pressa, 20 iskoraka unapred. Dakle, ovde hoćemo da izaberemo težinu sa kojom ne možemo više od nekih 15 ponavljanja da uradimo. Nakon toga napravit ćemo kratku pauzu. Možemo da uradimo 13, 14, 15, koliko god ponavljanja u prvoj seriji. Napravimo pauzu, odmorimo 10-15 sekundi. Kao što vidite, ona sada pravi tu pauzu. I nakon toga nastavimo dok ne završimo tih 20 ponavljanja. Odmah, let's go. Nakon toga prelazimo na iskorake, uradimo naših 10 iskoraka u prvoj seriji i onda imamo pauzu između 30 i 45 sekundi, dakle nepotpuna pauza. To je ta pumpa o kojoj pričam. Let's go, one more rep. Još jedno ponavljanje, lock, perfect. Ok, odmah nakon toga, bez ikakve pauze, prelazimo na iskorake. Hoćemo blago da nagnemo trup prema napred i time još više izolujemo taj gluteus, jako bitna stvar. Turn around. 10 ponavljanja, tek nakon toga imamo 30 do 45 sekundi pauzu. 3 serije, kao što sam rekao, 20, 10, 15, 15 i onda 10, 20. Drugari, ako vam se dopao video, like, share i comment.